Hi guys, please subscribe before you watch this video. Jacob Zuma won't be part of parliament. Izindaba-ke yikhishwe namhlanje ukuthi-ke lo obengumongameli we-ANC uJacob Zuma angeke ekwazi ukuthi-ke ebe ingxenye yePhalamende, kodwa-ke ezimnandi ukuthi-ke uzokwazi ukuthi ebe ubuso iqembu le-MK elizofolosa ngabo ngaphambi kokuba-ke kufike ukhetho. Kodwa-ke okunqatshiwe ukuthi-ke ekwazi ukuthi ebe yilunga lePhalamende. Ngicela ukuthi usubscribe, ulike, ushare futhi ukhomente. Lokho kuyokwenza ukuthi-ke sinyuke isibalo sama-subscribers futhi-ke ukwazi ukuthi uthole iy'ndaba ngaso sonke isikhathi.